wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil masir, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, wabil khusus pengasuh pengajian rutin Eki Kadinto sebeda Masjid Baitur Rahman Al-Ustad Sunario, matur muga beliau pada lancang umur, sehat wal afiyah, zahir dan batin, bisa mainak kaulaban panjenengan, nonton kaulaban panjenengan menuju jalan-jalan seridhain dening Allah Subhanahu wa taala. Para panitia, juga para takmir masjid dan pengurusnya, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, amoci syukur dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sega dima malam mangken kaula juga dan para ajunan sejaja bisa alengki arang sareng amo salawat amoci daka Allah Subhanahu wa taala, juga menyampaikan salawat dan salam dekat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan matur muga acara seibada aki malam mangken juga nirangkai laku ben saterosah, matur muga insyaallah nikabuk tak manfaat dan barokah, amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah nerangaki tentang bagaimana sikap kita mestena kaulaban panjenengan menghadapi kehidupan di atas dunia. Karena kaulaban panjenengan odik ning atas dunia nika penuh kelaban rintangan, penuh kelaban cobaan. Maka untuk menghadapi segala rintangan, segala tantangan, maka membutuhkan ilmu pengetahuan supaya kaul panjenengan selamat tak sampai ekebeh angin bene cuma angin puting beliung sebisa ngerosa kaki keadaan, akan tetapi mun angin gila arba fitnah si bakal ngerosak deka akidah, ngerosak ke agama, sehingga kaul panjenengan perlu ngaji, perlu nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah debu man arafad dunya tahaqqaqa annaha bila miryatin mustawtinud durri wal bu'si. Barang siapa yang mengetahui hakikat tentang kehidupan di atas dunia, maka tidak diragukan lagi innaha mustawtinud bu'si wad durri, dunia ini kekenangan kipeneka bareng si tak meseneng, bareng si membahayakan. Bada orang mati ini kening dunia pak, keneng orang tokaran ini ke dunia, keneng orang asen teman ya ning dunia, keneng orang azina ya ning dunia, judi ya ning dunia, banyak selopa juga ning dunia. Kini kepun keneng dunia pak, mustautinul bu'si waddurri, kenang na kecubaan, kenang na barang sebahaya, pembunuhan dunia, perampokan dunia, pembegalan dunia. Kini kepunan kang kui orang seta oneng ben seta ngerti tentang kehidupan mereka, maka gila orang gila tak bakal andi arah, tak
terombang-ambing tak dik tojuan, sedangkan orang odik baneka tojuna ke alam akhir. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Dunya neka ibarat jembatan tojuna akhirat. Benih tempat neka dunya ni benih tempat tinggal, tempat meninggal, benih kenangan selama-lamanya, benih kenangan seterusnya. Keng cuma ngampung lebet tocu naga mah tujuan sepaling akhir fini saya alam ke alam akhirat. Maka mun orang ngaonengin ke kehidupan di atas dunia, maka tidak diragukan lagi dunia ni kekenang na bereng saya tak maseneng cukan tempat bereng saya abahaya aki. Nah terus dak rumah sikap ku lebih sambil ketika pun ngaonengin saong kuna orang odi ning atas dunia ni ka fala budda fi tuli hayatihi madama fiha mulazamatus sabr, maka tidak ada cara dan tidak ada cara lain untuk meraih keselamatan dan kesuksesan situng apa jadi mulazamatus sabr, pesabar ngelakonin taat kudu sabar, ninggal maksiat kudu sabar, ngadepin ujian kudu sabar, menghadapi bala musibah kudu sabar. Dunia kena bala, dunia kena musibah. Sebeda kepatian ning dunia akhirat ada mati boleh lah. Engki, beda orang ngocak mati odi boleh, dia ada orang mati odi boleh aja yuk. Bila mati lah mati, maki odi boleh ya tak mati berarti di, mana orang mati odi boleh. Enten nangis kapi anak tetangga nentar kapinya labet tak mati berarti saya kebanyakan labet bonus je berarti keng tema mati terlalu banyak saya labet nyaman tak luang bersaja lebih banyak saya labet ku tak odi boleh kini kebon mun kulit sampean oneng ketunya kini ketunya saya dek kulit sampean mak. Maka bendana kaul panjenengan untuk menghadapi sebagai manusia kaul panjenengan nikah apa situng sabar ada boleh lah pekuat pas sabar apa sabar jadi sabar nikah napanya mana membetahkan diri menguatkan diri jaga aja sampean masih sangka jaga aja. Alhamdulillah ning masjid kanto bade eterosaki kesadaran subuh berjamaah alhamdulillah me tak lemdar sadar be sila bade tulisan kesadaran tak lem sadar tak mati sabar sere kuat terjering puso puro jaga manya mana tedung ya engki manya mana tedung nika padahal bakto nika bakto sebelum sopu bakto semarena sopu ne bakto sangat luar biasa mun bakto sebelum sopu kocak waktu sahar bakto sahur bakto sekadima Allah subhanahu wa ta'ala mun cara orang ada kare dumatun aja lah mare bojang sopu ane kejukan bakto untuk awirid untuk ibadah dekat Gusti Allah bahkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu as-subhatu tamna'ur rizq orang setedungan mare bojang sopu aneka hukum makruh ben mencegah daripada rezeki sehalal sebarokah orang setedungan mare bojang sopu rezekina tak bakal barokah urba kayak nyelek kayak temor satir mare sopu kayak nyelek kayak ya bener lah langsung luyu lemes moro cereng laki yang oleh gagan malolo yu bengki aja gagal memberi sekalian hutak leluyu je lah nyander kemarin aja pementak bersabar sopu soro jeke soro berjamaah engki segejaki bulan pasah roh sabar roh ngelakuin pasah saya rasa kuat tak mun bener orang andi sifat sah mangkan orang odik neng tunyari sabar tok jila ada boleh apa boleh mangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan kaulawan panjenengan ngelakuin sholat roh sabar kada wasta'inu bis sabri was salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong beun kapi dapun Gusti Allah, nyari tolong dekat Gusti Allah, minta pertolongan dekat Gusti Allah bis sabri, sabar. Sebelum Allah memerintahkan sholat, wassalah nomor 2 sholat, sabar. Benyaring apa aja yang tak sabar mak ingin mengki terawih mun terawih nah keng imam kita waladhdallin amin gak ada keburu tak sabar. Sampean mun keburu mun kirim hari tau saya terawih mulai lah nanti bang nyampe masjid mulai coba tadi imam boleh jabit geluh ini mbak ence tak sabar. Suruh ngala ina atau inato surokul hudo ina atau inato surokul hudo. Oleh karena itu sabar nih kak penting orang sabar nih kak. Sebelum Gusti Allah memerintahkan sholat, Allah Ta'ala mendahulukan perintah kudu andi sifat sabar. Bukan tak bersabar Pak Ustadz Sunario keng lebar sabar aslinya tak sabar ngeromat sambian nih letak betah keng lebar sabar lagi kiai para ulama nih kak alhamdulillah bukan tak sabar dulu sih apa bacaan lalal karo menitang nyeng cek semong gua mula tak sabar. Maka sambian ngelatin ulama sabar sebagaimana ulama sabar ngelatin keulaban panjenengan jaga aja bagi-bagi. Maka dalam kesabaran nih kak macam-macam banyak para ulama sabar nih kayak bagi macam-macam. Bada sabrun ala ta'ah, sabar ngelakuin ta'at. Wa sabrun ala tarkil maksiat, sabar ninggal maksiat. Mun tak bersabar tak bisa ngelakuin taat, mun tak bersabar tak kuat orang ngelakuin taat, khususnya akhir zaman saya nikah. Innal mutamassik bidini kal ghabit alal jamrah. Orang senegu agamanna syariattah memperkuat memperkokoh keimananna Islam ning akhir zaman kal ghabit alal jamrah. Enggak orang negu de kamarda mun tak bersabar geger ya. Marda ini mun tak kuat yocol kau berkepi beban sampean beda anak beban sampean beda kompoi beban sampean beda keluarga mun yober mun tanang sampean saya kau ber cukup sampean saya kau ber anak selamat mun sampean saya tak betah sampean saya tak sabar yocol marda genda yocol iman nah yocol agama nah kau berkepi dikit beban sampean nah naudzubillah mangkan apa sabar. Thank you Bu ngaji pas sabar ti nebi cur-nguncur kakan semangkan jeta apa-apa dicet-pecet pas sabar pola sampean nanti laki kereng pas sabar. Thank you Bu ki mun kereng beda guna tak apa-apa sampean keluar tak pametan kereng manfaat masih kereng kita bang dem selain demen deh ya lah bapak ki kudu sabar urusan pribadi pas sabar Pak. Urusan syariat bojok sabar, urusan syariat ya sabar, urusan agama harus tegas, harus keras, urusan pribadi kurang lebih sabar. Masak nak kurang nyaman. Mbak Abdullah, Mbak Akula nih kawan, sabar luar biasa. Bi Mbanyai ini kabu mau nagabai kopi, sekut campuri buje. Napa keng sengaja. Napa keng coba napa keng kelope tahun nih keng nyak banyak pacet beda debu sabar dek reng bini kereng nih termasuk coba ne beli makan sambian sandi bini kereng obu pola sambian tadi beli kor betah kor sabar beda orang tadi beli ini kata oning sahabat tadi beli nyaman Syekh Abdurrahman Bajal Haban Syekh Abdurrahman Bajal Haban neka mau nyari kaju ke Mengkang nyari kaju ke hutan aneh ke sengebeh benek pekol tibi sengebeh macan akhir masuk ke situng tempat neka tak betah sebinek lah kecerewetan kekerengan engkau mau berdedina atau kar
asan ngalah keluar dari jompo oleh tak betah orang mulai tak sabar kijak latih ini mun sampean mun tak sabar kijak tempeleng kijak tokol keluar bayilah timbang sampean nokolanan orang cek kanan orang nih kering bini nih mun sampean betah di deki mulai lapar ngakan ya mun ngantok tedu mak sepek asan congo nyentong berarti aja lah. Nah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ni ketak betah dek rajin saya kereng keluar entar ke hutan boleh dalam hutan karena tak boleh mana ketemuan bi orang atarakat kedua totor lekas saya sampian kula terakat lagi ya can Syekh Abdurrahman Bajal Haban oh tak bisa sampian menurut atarakat di kula kutu beda perjanjian apa mun sampian mangken atarakat maka kula senyaria kakanan sarapan deeren mun kula saat atarakat sawirit berarti sampian senyaria deeren usaha oh siap Syekh Abdurrahman bergabung sedua ini ke subhanallah ya Allah ya Rabb bijahi fulan bin fulan bijahi fulan bin fulan anzil alaina maidah paring rawon kustep jelem dateng rawon bu can Syekh Abdurrahman jalanku arian di tua apa ya lakun sesitung ya Allah ya Rabbi jahi fulan bin fulan bijahi wali fulan bin fulan wa bijahi syekh fulan bin fulan petoronaki teeren lode pak terakhir Syekh Abdurrahman Bajal Haban bingung maca apa ya tadi atanya minta bocoran sampean mak mantingak ni kenapa tuan sobo cuma kula tawassul ke saya dekat Syekh Abdurrahman Bajal Haban dekat nang muka jajan teti aban teti beli ni kata oneng Syekh Abdurrahman Bajal Haban ni kayak yang kak kebeli Nabi Gusti Allah gara-gara ring bini pak markan pas apa mon semua nyocot langkep musik pengantar tidur sokor betah lah ya mun tak betah ya pereng ancor kapi mun tak betah kalau tak betah tak sabar ala kulli hal sabar nikah kutu dikedepankan kutu sabar iada enggi kutu sabar asolata kutu sabar pas mun tak bersabar nyongok jam tok ada jam lambat mun pasaan keras kapi baterai anyar kapi radio ya di ngaki TV panten dikit letak kok lambat saya buka ternyata orang haji pun sabar pak mau tak bersabar atau kar haji ini kak enteng tak ada sebenarnya ibadah haji ini kak wukuf ini Arafah nang tok ba'da zawal ilal ghurub nang toju aniyat neng Arafah ampun toju to ni pun haji pun toju to enten takluk hulu enten toju tawaf neng Makkah ki sini ke neng Baitullah tawaf petong kali apalah sunjakun karo tawaf sa'i Safa Marwah petong kali abalang jumroh ju tak bareng hari pertama wukuf toju to dekiin jumroh Aqabah balang Aqabah lakuan ula wusto Aqabah abalang dedo kantem sedikit dedo ada si berek je sabar tuh cak akeket sekanjan ribuan kakanan pak antri ngalak nase pola nabe nek selat atau kara gugek akeket ning Arafah can kula ya Allah dari Indonesia kawal bi polisi orang le muljo totang kuno nangis kapi beri nama akeket ya ribuan bedukan wene Mekah kali cetak gaya nasa kali oh ternyata sabar nih ternyata paling utama ibadahna pak baik kudu sabar baca haji sabar pasak sabar sholat kudu sabar mangkana pengajian ini kan mau tanya bab apa bab sabar masih kula tak sabar sama kula keng lebar sabar lagi terus tidak sabar ya berpasabar lagi mau sampai tak sabar tak bermasabar tak sabar rongku tak sabar berpesabar lah wah leja bermasabar sabar kiri ki akhir lasma ikhlas ki ya megaya gaya ki ya masih lain nginjem gaya ki kan lumayan waduh lo ya megaya apa tipe tak gaya sekali
Ti masih atas kertas cekung odi masih pantas tanro andi. Sebenting gaya. Walau cak yang gaya, tak apa gaya lagi ya pak napa? Enggi bengki, ki masoki, ya soki ongku. Di matandi, saya nggak tandi ongku sambil. Montro sabar berpesabar gade lah. Tak betaki, paham lagi? Terawih marseneka, kebiasaan mau ndak ada, rame. Marseneka ngerotoi kan situng wis. Lain apa asaan tak pati rame rengen mainan. Mula pasaan sok kakere buana ya cet kapi. Pakatara celeng potin aja. Lencak paku pemapan be mak tambah mak bene iktikaf masjid, iktikaf lencak. Tak sabar. Nah, mantar muka kau leban panjenengan itu tiaki orang se ahina minas sabirin, itu tiaki orang-orang se sabar, amin. Sabar ngelakonin taat, amin. Sabar ninggal maksiat, amin. Allahumma amin. Maka dabun al Habib Abdul Haddad karena tunya neka mustautinul bu'si wa dhurri, tempat bareng se tak seneng, tempat orang-orang se tak sabar baca. Maka kula ben sampean kudu sabar. Para ulama nih kah termasuk Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segab Gersi, beliau pernah debu rufi'at anni at-taklif, telah diangkat dariku taklif, terpaksa. Seandainya abeja ngeri tak wajib engkau tetap abeja, seandainya sholat nih tak wajib engkau tetap ngelakuin sholat, seandainya pasar tak wajib engkau tetap apasah, karena abang bener taklif bener mukallaf bisa. Kuli sambian kan paksa. Cek saking tak wajib tak abeja, cek saking tak wajib tak apasah. Tapi beliau ini karena pun menikmati ibadah jauh beliau sampean kinangan. Cuma paling tidak kau boleh nyebut nggak nikah malaikul mancinangan nikah di perbandingan ki jauh pak dari sempurna di cicik jauh nesara. Belajar sabar. Nah, oning orang mancing cukup sampean. Orang mancing cukup oning nggih. Orang mancing cukup sabar tak sabar? Bemun tak bersabar mulai tak boleh cukup. Kepanasan aja penga, cedak semprot malah jelek. Kau saya becai. Mancing, ikakan bini pun ini tak boleh cukup, mancing boleh. Mun tak bersabar tak boleh cukup. Ngaku nyucu yang kau tak sandal pak. Renglah sabar terlalu dia cukup, mancing boleh. Gendresa are kepanasan, ya keanginan, celep panas, lebih 3 sebab napa? Sabar terlalu dia cukup. Mula oleh puas aben, monting kan meleh kelar aben mampu. Cuma karena kepuasan nikah, beda kepuasan tersendiri. Aben kajian sabar gele, oleh masih oleh kelemar je senang. Padahal beri share sendak kelemar, situng tanda kelemar. Kayak mula oleh alhamdulillah kelemar oleh. Padahal karo kelemar. Masya Allah. Engki sabar. Matur muka titik masih manfaat. Matur muka kul manjenengan odik dengan atas dunia yakin orang-orang yang sabar. Sabar ngelakuin taat, sabar ninggal maksiat. Mun tak bersabar tak bakal kuat ninggal maksiat. Nah, oleh karena itu nikah nasihat dari Habib Abdul Haddad selama ki odik ning dunia madama fiha madama fiha tul hayatihi madama fiha, selama odi sepanjang kau leban panjenengan ki hanya mau odi dengan atas dunia fala budda mulazamatu sabr, harus latihan dadi orang sabar. Nyaman tok sobar king tak sabar sekali. Ya, jadi sabar ini kebenar karo hanya sebuah nama, tapi belajar kepanjenengan merealisasikan engki peneka kesabaran kak dinto mulai kening sabar enteng kapiwana. Bejeng enteng, pasah enteng, ringan tapi mulai kening sabar. Innallaha ma'as sabirin, ay rahmatallahi ma'as sabirin, rahmat kebelasnya Gusti Allah akan selalu bersama kelaban orang-orang yang sabar. Matur muga majelis nikah bekta manfaat barokah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya nyawan sapora menabi bedatorator deten kaula berdiri tengkap olah dari cakanca sewu-sewu datang dekat dintoh niat sobung naik tujuan lain kecuali idkhalus surur
putra mabunga kasampian terorok norok le barokah dari majlis nikah insyaallah barokah na majlis nikah insyaallah setaji hajat kaul mancinengan berkembang tini Gusti Allah hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم البكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر ضاسم امدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جوطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهجك وكي من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وآل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات ولمراية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصول واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين الظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار بدون بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن
حصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب وادمنا في العمل والطاعة والسيد في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. محمد